Surulok Mayhempu and Apor ng Kipiapot Kada Lumbadzong a constituency along the PLA under along Pini Kachitong di sama PS di Kreng lang so PS Lapen Mir lang so PS di Rat Kachisong di kasi Pinyar ni ili tumaphan Manping Kithinay ili tum Kachinghonay kumalo Sarjay Kathar President APSLC Karpiamong East West Dimasaw MP Kilik Ahudnon Alangli si ilitum aphan iardza people Alangli ilitum angbong kangsang kado kawi sitini etsi ilitum pinadak sitongo Lasi ladak Chinghon Aki High Kursing Timungsar Organizing Secretary Lapen Nili Kachinghon Ritu Teron Alangli ke Ladak Lumbadzong Youth Wing President Lapuson Taksi Kachinghon Sir David Qatar Alangli Sitami Arpu Kiduan Atumapan Sitami Akiropilo Lapen Chinghon Hirisika Nen Lapen Kadukawi Rongasar Rubasar Pini Ladak ilitum Kaching Room along ng Chitong dun Kadukawi Panstami APSLC Kardom Pajero Kardom Lapen Pini ilitum Kaching Honay Kachiwagtang Ong Kolom Singbi Alangli Pansitami Chikimu Asayang Deng ilitum Minit isiyang bong Alang lipan Chikimu Ponsi Arna Mardom Pilo Akalang Karjok Arna Malong Kidudun Long Jia Pan Tasi alang li hemasor tum anapan stami Akiro Pilo ni Chinghon Ong Longson Nang disitami Dode Sangsi Nachisong dun si Sar Kidamaling Kachirabdun Kado kawi panstami Ning Chingduglo Nili nang litumang no karjablong kilaki Nang litum Kado kawi ang hon na potlo Arno na Herzumelo Ilitum asar Jai Katarsar Alang li ikadzapon Inchirset Lapen ahok aron alang li ikithan po naman Arni aminit a second Munit apay ng kipat Kalang mga li BGP, Congress, ASDC, CPIML Arni waksi nakijoin dun lo Mohed Bukadjan LA Long Akihay Sar Samson Teron Sar Lapen Pranjol Crew alang litum Pen kiklem kidamatum an Adi man lang sa kami Hanjang lang so Along sa kami Pinimas joining Don paro please so say Amunit atum pinili GP pen akiong naipen Nang join dun lo Lasi pinili thot sa kami Haladak pen dakdiwang ke Ilitum akachesok along Kapili dam tek jiapan si Ilitum dak chingrung lo Di sang Marli kadukawe Asen Ilitum aphan non Malopso aprang Ari lijang stami Anutin si dami Kaya agyo ko Kaya kachinghon ko Apo si abang putin stami Dak anang pili dutulo Kurwang tu Lahenlo Ilitum Akimang lili tiktak ke sang dadri Ilitum aphan Ikithan po na tum Niliningar lo non kiwang ke Alexander the Great King alam si Nili alam so than ponji Alexander the Great King alang li ki inut Recho alang li a teacher punching hon pick Lasi alang li than pon lo I owe my birth to my father but my life to my teacher for the progress and success of the nation depends upon a teacher Alexander the Great King ki inut Recho alang li ki pukang kipu lapuhen lo Nili mahang kitike nili po nili pai atu pensi nili mahang teklo lapen nili kaya long ke nili teacher pansi nili ning kachin samlo lapen teacher si nili pan nili kai nang pamelo ni puni pai lo anam hirzumelo lapen alang li teacher pan chinghon piglo Alexander the Great King ili tumang bongki kumalo ili tumang teacher ke Akay sir
alang li tumapan ke social activist lo lapen alang li ke ahok asong zapo binong lo lapen alang li tumapan A B C nang itana son taksi Constitution of India 62 to the Constitution of India ladake paragraph 20 ke kobada panlo tribal area paragraph 20 ke kopilo kitoke inglong ahawar ini tum karbiang long iswes di mahasau ke inglong ahawar ke di inglong akai tu anki ning isipet si tum cisong lo di non pining ke ron mai labang so ron ke kopi belo kaci pahai po ala kesi pen ingtip rup ingtip prop amat kesialong ini tum wajok pema jai katar sarapan NPP hai dunang ma alang linang hai lo pulotang te hand break long leg pu ningkan po chokche aprangsi hand break long leg pu lasi ilitum kacesong ta pinso kacesong along ilitum so arlo kacesong dun paminang ma so arlo tum sitami non laan ng kibar ng litum kay kachinghon ano bepi ano bepo sa idelo non ilitum kadokawi sitami ilitum isumar longri longpat kachinghon aparmansi arvita jang sitay tum charsi thorlo lapen tuwar ligbuk ligwar sitami kapaklam ng jike nang lipen nili ilitum si labangso aligbuk ligwar ta ilitum pangkay ng po pachiklam lang po kalang magali Hemprek ilong jike darbelo Hemprek ilitum long tangte ningkang sam dopo anutin abang putin sami Hemprek ilong loplongte kaching tur awarsay ke ilitum si laki nang lisi ureng awarsay pencinglok business kacujor kaculang pencinglok ilitum si ladake cirai long tripo at bihari keng sang kado kawe Tuhan ke paragraph 2 sa paragraph 7 na keng pensi laksok isipen inti pepet dat body Jinghon igli tuteron nangli youth president kiman pen pinyani nangli lumbat zo along nangli sonda taxi president secretary youth along arpukido anatum sami pinyani kacasong along naan nakachilang may soping sotong laktheteti sangmarli charda pisina soping sotong anapan aseketipen itu na sar jai sarpan aseketipen charda na itu masar ke kay kita lakon sar nang lilakon lodi Portulo po, sar nang lipilo ke klan po kito. O pilo kitok sar po, hala aron alam kito. Lakli masar, rat ajoy ni lakone po sinatha. Lakli, rat ajoy ni lakli po sinatha. Nang linilita lak nang nedi, pini nedi, indun abunit aking karkum pensil kiwangdi, sar tu di pini. Hadak hajangan solong bukazan long aking pedang tetedesi sarapan kilang kang tung itu masong zapo itu maempi kitordunji arje langing tung ong mapra cewansi sarapan mapra kewek o ning sam ong lahelo itu anggong ahok asong zapo amahang nang kithek alang lipen na joksi kaching tur itum longpo ningkang sam longpo lasi nilipen ithanji aki jume nai alam dulang lasi alang itum pen ithan pona ni kaching han ni risika neng nirola lapen suarlo to an sitami kadoka vetum stami arjabdun simdang dini itu maka cesongke pini cesong po pinap hemprek long po labukali hitame rank kami cesong tip nama hitame rank kami cesong tip nama seksi tu lah hawar pulong te oso marap hai chan pit nanji oso marap hai pican onang ma oso marap hai pican onang ma iton pen inut bahini citum linga kam kali itum oso marap hai do ulo ponte mo itum asomar tum si labang so
akarbi ang long east west di mahasaw kay Arpukiti ng Dengdon Suko. Lahelo musumar ng katugoy talo Charlie Pametu. Itu masar ng ating honason ng tumda arlewite ng manpo